Ajde! Dobar dan. Dobar dan. I što je ta nervoza? Što je to toliko tropanje? Što je rabot? Nema nervoza, dobar dan. Pa tako i. Dobar dan, bez nervozu, smireno. Što ti treba na tebe? Samo potvrda mi treba, doktore. Potvrda ti treba na tebe. Što vi je na vas bedanovska ljudi? Samo potvrde neko tražite. Što mi dade neko na mene potvrdu? A? Evo ti na mene, što ne mi daješ potvrdu? Ne može, doktore. Nemam pečat. Ti si doktor. E pa ja sam doktor, ja imam pečat. Ja dam potvrde. Izvini, Malko, ja obično ne sam takav nervozan sa pacijenti. Samo sa djecom, oni me nerviraju mnogo. I po nekoj pacijent kako tebe. Zašto ti treba taj potvrda? Pa zato je, doktore, deka ne može da deka ne sam rabotosposoban, potvrda. Aha, nisi rabotosposoban. A što ti fali na tebe? Ništa, doktore, samo potvrda. Potvrda ti fali samo. I poslije ja ne se nervira, a? Moram marš!